I dobar dan ljudi, ovdje je Lošmi Zabava. Danas ću da vam pokažem jedan trik jedan trik koji se zove sandvič. I evo, možemo početi samo da nađem ovako dva žandara. Evo, jedan crveni i jedan crni. Vidite, njih ćemo staviti tako tu. Ili evo, možda je bolje i ovdje. Jest. Tako tu. Promiješat ćemo sada špil. Znači ono totalno je nebitno. I sada izabrat ću ovako, izabrat ću jednu kartu, bilo koju. Tako, evo. Devetka tref. Evo, vidite. Znači, devetka tref. Nju ćemo staviti tu i sada pomiješat ćemo još jednom špil. Uzet ćemo i ubacit je u sredinu. Sad vidite da ubacujemo u sredinu. Vidite. U sredini je sada. I uzet ćemo i gurnut ćemo do kraja. Presjet ćemo na par dijelova. Sada ćemo da promešamo par puta. Još jedno. I sad ćemo uzeti ovako da promešamo. I ova dva žandara ćemo uzeti, staviti ovdje na vrh špila. I ovog žandara crvenog ćemo staviti ispod crvenog. I sad kad smo to uradili, samo ćemo ubaciti u špil. Puknuti, malo baciti noge, da vidimo da li nešto pokupio. I ova dva žandara su pokupila jednu kartu. To je upravo vaša devetka tref. I ovo je bio trik sa žandarima ili lovcima, kako vi kažete. Ako hoćete objašnjenje trika, pišite komentare. Ako vam se sviđa, subscribe, like, share. I hvala vam na gledanju. Doviđenja.